tubaraba nyuma y'urugendo rurerure ruvanywa urugendo rwanvu nubwo rwari rubabaje wakuba rwari nga turumya ariko dushimira Imana ko yabaza Yesu twongeye kubabona tuze mu baraba mukomere rero rwecho mugume cya kabiri cyo kubiri dushimira Imana ko turi kumwe namwe yabaza Yesu kubera namwe muri uyu mwanya mukade kano iyo mutari kuba hano singate mubadde wano wenda byari kutugora gato cyari tukaruddemu ariko kuba hano kwanyu nayo kubera wano kwamwe ko turatwongeramo imbaraga kututekamo amanya amalala. Bishop HURI yaragize igihe arwaye nk'uko mubizi abadarude nga mulwadde nga mukimanyi yageze igihe kirekire muramurwaza banga deni mwamurwaza ko nyuma za gukira nkera nawona uko mwabibonye abe mwakiraba mwabaye no mu munsi mukuru mwabera no ku kabaga ke yakola muyifatikanya gushima Imana ne mubera naye nga mwebaza Katonda ariko ndibuka ijambo yavuze njukira ekigambo kye yayogera yarababwiye ngo yabagamba nti yakiza indwara yawonya obulwadde ariko ntiyakiza urupfu wabula teyawonya okufa ngira ngo iryo jambo muraryibuka lowooza ekigambo ekyo mukijukira rero indwara twaragiye olwekyo obulwadde twatambula twavuye ku wa kabiri twava wano ku lwokubiri umwijima wadufashe dusohotse umujyi enzikiza tukwata nga tufulumya ekibuga twageze ku mupaka nko mu masaa 4 twasuka ku boda nga sawa 4 turahatinda gatoya netulwalo katono turakomeza urugendo netweyongeraho n'urugendo rero ndirwari bworoshe urugendo terwali lwangu uko twari kwabuze urw'indege yagombaga kwihuta kubanga enyonyi twagifuna mu bwangu kubura indege si ukora amafaranga yari yabuze tutakufuna enyonyi si sente zabula byatewe n'uburyo yari arwaye cyane engeri gye yabadde arwaddemu kuko atabashaga kwicara teyasobola okutuula rero indege ijamwo uremze ari kubasha kwicara enyonyi yingiramu omuntu ali bubi naye gasobola okutuula tumaze kubura indege enyonyi nga tugifunye twafashe ambulance twakwata ambulance niyo yari tugejeje aho nyine mvuze saa 4 ku mupaka yatutuusa ku boda sawa 4 dukomeza urugendo tweyongerayo n'urugendo rugaragara ko rwari urugendo rurerure nerabika ngo urugendo rwanvu umurwayi atagombaga kunyuramo omulwadde nga teyandisobodde oluyitamu ariko kuko aribwo buryo bwari buriho kubanga engeri yokka gye twafuna twakomeje muri urwo rugendo twagenda bwatyo mu lugendo olwo twageze Nairobi mu masaa 8:30 twatuuka Nairobi 8:30 twagera yarushe netutuuka ng'akooye nnyo yananiwe ng'akooye nnyo guhumeka kwabaye gukeya ng'asa bubi natwe tutari turwaye twari twarushe naffe nga tutuli balwadde tuba twali tukooye ariko noneho ku murwayi murumva namwe ko byari bimeze namwe ku mulwadde muwulira olugendo twagezeyo rero nga tutuuse baratwakira mu bitaro ne batwaniriza mu ddwaliro abaduhitiriza muri urgence ne batutuuse mu emergency batangira kumuvura ne batandika mujanjaba batangiye kumwongera umwuka batandika muteeka ku oxygen kuko niyo ndwara yari migaragara ubwongo bwe bulwadde bwe yalina kaseera ako baratubwira ngo reka tubanze turwane no kumwongera umwuka bagamba katulwane nga tumuteeka mwuka mulala nyuma yo kugarura umwuka ng'asobola okusa bulungi babone kuvura indwara tulyoke tujanjaba obulwadde iyo twakekaga yari tujyanye bwe twabuusabuusanga nga butututeeyo iryo joro ryose batangiye kumuvura ekiro ekyo ne bamujanjaba kandi bamwitayeho ate bamufaako nnyo ni ibitaro bihenze eddwaliro ly'amaanyi nnyo nkeka ko aribyo bya mbere Nairobi ndowooza nga eddwaliro esinga Nairobi ubivuriwemo ni nk'uvuriwe mu Buhinde ntawe ajanjabirwa Nairobi mu ddwaliro eyo olinga ajanjabirwa India ubwo rero batangiye kumuvura ne batandika ne bamujanjaba tugeze mu masaha ya nijoro nka saa 6 ekiro nga saa 6 baratubwiye ngo nidutahe natugamba tuddeyo waka ubundi nta murwaza bemera tebakkiriza alwaza omuntu n'ibiryo ntibarya ibyo kurya byo hanze n'emmere temugireeta nga mugijja bweru bonyine baramugaburira bokka bamuliisa kandi bakamuvura ate ne bamujanjaba kandi bakamurwaza ate ne bamulwaza ibyo twari kumukorera nabo barabimukorera bye twali mukoledde bokka ne babikola
twaratashe netuddayo waka twasanze umuvandimwe netusanga oluganda aza kudutora tuja mu rugo najja natukima netugende waka mu gitondo twazindutse tugaruka enkeera netukomawo batubwira ko umurwayi wacu atari koroherwa netuba tugamba omulwadde waffe akyali bubi ngo basanze afite ikibazo cyo mu bihaha by'uburyo basanze eyo mu mawugwe ng'alinamu obuzibu umwuka rero ntiwageraga muri uru ruhande nga omukka tegutuuka mu mawugwe ago ariko baratubwira ngo barakomeza kuvura ne batugamba bajja mujjanjaba ikindi baje kutubwira ekirala kye baatugamba batubwiye ko basanze ibihaha ari bizima tibasanze tamawugwe malamu ariko badaye bamenye igitera kugira umwuka muke naye tebamanyi ensonga lwaki tasa bulungi ubwo bakomeje n'ibyo ne bagenda amaaso n'omujjanjaba haza kuziramo puresha neyingiramu nayo bagerageza kuyivura nabo ne bagezaako gijjanjabya haza kongeraho gusinzira ntakanguke ng'ayinza okwebaka naye nga tayinza okuzuukuka ibyo zose rero abaganga bageragezaga gushaka impamvu yabyo abasawo nga banoonya ensonga ereeta ebyo byonna impamvu ikabura ensonga nga tebalaba obuzibu bafata ibipimo byose ne bamupima ebintu byonna byonna ne bakola ebipimo byonna bapimye amaraso bapima musaayi bapimye impyiko ne bapima ebintu bitundu by'omunda byonna bapima umwijima ne bapima liva bapima diyabete narimze ntibapima na diyabete nibakebera sukari nuko izo bipimo byose bigaragara ko nta ndwara buli kye bamukebera basanga nga temuli bulwadde ariko nanone muri uko kumuvura naye wakati mu mbeera y'okumujjanjaba abaganga bafashe ripoti z'ibitaro bya Kampala kati abasawo bakwata ripooti ezava mu kibuga kureba uko bamuvuye hano Kampala ne bageza okwetegereza engeri nabo baravuga ngo Kampala bifatire byabo bipimo ne bagamba kabakwate nabo kugamba kye banaakebera ekyabo mu bye bakwata oba bye baakebera nta ndwara n'imwe bigeze babona tebaalabamu bulwadde bwonna niyo twakekaga ya kanseri ate n'obulwadde bwa kookolo bwe twali tulowooza ntayo babonye kookolo teyaliimu yali yaggwamu nuko bageze muri iyo ntambwe kati baamala okutambula olutalo lutyo baratubwira ne batuyita ne batutegeeza twagerageje kuvura nti twagezaako okujjanjaba muzeeyi ariko turasa n'abananiwe naye tulabika ng'abalinga batuuse ku nkomerero none rero n'olw'ensonga eyo twabagira inama y'uko twagala bawa amagezi mwataha agagamba nti muzeeyi mwali muzaayeka uko umuntu tuvuye iminsi irenga 8 kubanga omulwadde bwe tujjanjaba ennaku ziyita 8 avurwa n'abasipesiyaliste ate nga abamujjanja basabako enkufu bamuriho iyo minsi batamuvaho nga tebamuvaako buli kanaku ariko ntibabone indwara naye nga tebalaba bulwadde nabo birabagora ne basabako enkufu balabika balemeddwa okutegeera twagerageje kubabwira ngo twagezaako okubategeeza nti nta buryo mwadufasha wenda mukadutuma ahandi temusobola oba oliawo okutuwa ebbaluwa etwongerayo awantu awalala oba oliawo baratubwira ngo ko bo nta handi harenze aha duhaye tumuvura nti tewaliwo kifo gye tusobola okuba likomendinga ekisinga wano watubadde tumujjanjaba ibigaragara ni uko twabuze indwara amakulu gaakyo nti obulwadde kati obw'okujjanjaba bwo butubuze ariko gusa icyo twabafasha naye kye tusobola obbayamba twabafasha gusubirayo tuyinza obbayamba oba oliawo engeri yakuddayo kandi mugende nimusubirayo ate nga mwakadde eka muzamucishe mu bitaro kuko azoba yakoze urugendo rurerure engeri gyagenda okutambula olugendo luwanvu tatuukira waka atuukire mu ddwaliro era bamufashe aruhuke abasawo bamuyamba okuwumula waba umunsi umwe cyangwa 2 oba oliawo nnaku nga 1 oba nnaku 2 ariko mube mutegura mu rugo naye temumutwala butereevu waka kugira ngo ariho muzoza mumufashiriza kwegamba abaagala omuwa obuyambi Byumvikane. bamuweere mu ddwaliro byumvikane ko nta bindi bitaro twagombaga kujamo kati kyali kitegeeza tetulina gye tulina kugenda ddala ate kumuwa ekitanda ekirala nguko rero kati olugendo lwetyo bwe lwatambulwa e Nairobi habaye ku mugoroba wo kuwa kuwa kane
ndavuga bamaze kudusezerera bamala okutusiibula olwo kyentegeeza ubwo nahari hirya y'ejo twaje kati njogera okwosa jjo kwa gatanu lwali lwakutaano kuba leero sande twafashe rero gahunda yo gutaha kati ne tukwata puroguramu awo ndetse mama Chantal kati ate mukyala Bishop yagerageje kubwira abaganga ati nta kuntu mwanyemerera wenda tugafata inzu ku ruhande mukamuvura wenda ukukura umwuka nibura tuzamujyana ahumeka neza kati mukyala we n'agamba tusobola kufuna ennyumba gye tupangisa okumpi n'eddwaliro ne mumujjanjabira okumpi asooka apiikinga omukka guno bulungi gyoke tumutwala eka. Abaganga rero kati abasawo nabo baratubwira ngo ne batugamba nti tuvura indwara tuzi nti ffe tujjanjaba obulwadde bwe tumanyi kandi iyo twayibonye tuyibwira ate bwe tuba tubuzudde obulwadde tubutegeeza omulwadde yennyini tukayibwira n'abarwaza ne tutegeezako n'abajjanjabi ariko we indwara twayuzi naye ate ye Bishop obulwadde tetubulaba ariko ibyiza nuko mwasubira mu rugo naye kirungi twali yagadde muddeyo eka habaye mu ijoro kati obudde buziba tutangira gusezera tutandise okusiibula olwo eddwaliro tutere tudde eka tugaruka tukomewo waka. mu byifuzo byanje shima n'Imana nze mu byetaago byange ate era kye neebaliza Katonda numvaga bingoye nali mpulira nga kijja kunkalubirira nubwo namujanye asa n'unaniwe yadde namutwala ng'alinga alemereddwa bambi ariko nzi ko nzamuvuza agakira naye nali manyi nja kumujjanjaba awone. mbonye nanone atari gukira bwe nalaba nga tawonna numvishije kuzamugarura ari umurambo kati nga kinzitwerera okumukomyawo nga mufu numvaga bindemereye cyane nali mpulira nga kinzitowerera numvaga ndafite uburyo naseruka imbere yanyu nga sirina engeri gye ndabika mu maaso gammwe ariko nsenga Imana naye nensaba Katonda aho ni Imana umfashe nenga Mukama nubwo onyambe adakize yadde tawonye ariko mugeze mu rugo naye muzeeyo waka uko ameze kose abana mu mbeera yonna gy'alimu wakiri abaana be bamulabeko namwe mwese erise evanyuma eri bamulabe ng'akyali mulamu. shima Imana rero yabikoze nebaza Mukama Katonda yakinkoledde tukaza ne tukomawo tugeze tutarambuka umupaka nga tunaba kusomoka booda umwaka twawushoje turi mu muhanda omwaka gwaggwako nga tuli mu kkubo tutambula ariko muri icyo gihe bariko bamutegura olwo nga bali mu kumuteekateeka kugira ngo azinjire mu modoka tuze asobole okuyingira motoka tukomewo nibwo yavuze iri jambo umuvugabutumwa amaze kuvuga yayogera ekigambo omubuulizi waayo kyava okwogera aravuga ngo umwaka uri burangire nijoro n'abagamba nti omwaka gugenda kuggwako ekiro kino babwire itorero risome iki cyanditswe n'agamba mugambe ekkanisa esome ekyawandikibwa kino. turaza rero ne tujja tugeze mu nzira umwaka urarangira kati omwaka gwagwako nga tuli mu kkubo tutambula kuko twari twicaranye nali muliraanye awo turamubwira ngo umwaka urarangiye umwaka mushya ne tumugamba Bishop omwaka guweddeko kuliko omwaka era tukwaniza mu mwaka omujja. aravuga ngo murakoze n'atuddamu mwana wattu n'agamba mwebale. twageze ku mupaka bukeye mu gitondo tutuuka ku nsalo ya Kenya ne Uganda ng'obudde busaasaana turaza ne tujja twajogera mu masaha 5 tuba tuyingira mu ssaawa 5 ez'okumakya ibintu bisa n'ibihindutse ate embeera neba ng'ekyuseemu bitangira guhinduka ebitandika okukyukakyuka awo kuko twagiye tuza twali mu kukyatambula ariko nyine ibintu byariko bisa n'ibyahindutse nga embeera yeyongera okugamba okubeera mbi. rero akati nno dushimiye Imana twebaza Katonda kuko yadufashije tugakora ibyo twagombaga gukora. Katonda yatuyamba ffe ng'abantu ne tukola kye twateekeddwa okukola. wenda byari kuba ngo habuze ubushobozi oba oliawo singa tekyali bwe kityo walibaddewo okwogera nti oba oliawo obusobozi bwali butono kubera iki batamugejeje aha lwaki oba oliawo tebamutwalako egindi ariko mu by'ukuri naye ng'amazima geetaagisa Oluganda tutiraririye nga tewaliiwo kwekubira umuntu mwaramuvuje mwajjanjaba Bishop ab'Oluganda bijya byose mwakoze byonna bye mwakola kwari okugira ngo muramire ubuzima bwe mwali munoonya ekintu kimu okugamba okukomyawo obulamu bwe
ariko ntibyakunze naye tekyasoboka. kandi Ate era muri iki cyumweru gusa cyonyine twari tugize Nairobi eno wiiki yokka gye tubadde Nairobi naye hamwe na ambulance yatugaruye awamu n'emmotoka eno ambulance yatukomyawo twasize ibihumbi 30 z'idolari. Tugamba twakozesezza emitwalo 3 egya dola. Ibihumbi 30 z'idolari mu Misiri. Emitwalo 3 egya dola. 3 mitwalo 3 ibihumbi 30 kitegeeza emitwalo 3. So mbadde mutuufu yadde siri munyarwanda. Nuko rero So wekyo bekibadde ayo twari dufite twarayishuye. kati ze twalina twazisasula. Amahirwe nuko nyine twageze umuvandimwe ekyatuyamba twalinayo owooluganda nanone tumusiga ingwate naye bambi ne tumuwaayo ng'omusingo yemera gusinyirayo yandi yari asigaye bambi n'akkiriza okusayiningira ziri balansi. dusizeyo umwenda w'ibihumbi 15. Kati twaleseyo ebbanja lya mutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola. Ibyo twasinyiye kati era bye twasayiningira tuzabyishura mu z'umweru 2. ne tukola endagaano tugamba eyo balansi tugenda kusasula mu wiikisi 2 okuva ndowooza okwolwo so si kuva leero. Rero bavandimwe amakuru nayo kati abooluganda amawulire ag'ebyabadde Nairobi geego. dushimira Imana yadufashije muri ibyo byose. Twebaza Katonda atuyambye mu byonna ebibaddewo. Kuko umuvandimwe yaruhuse kubanga mukwano gwaffe owooluganda munaffe yawumudde. abamusuraga ahangaha mwabonaga uburyo yasaga n'ubabaye. Ababadde bamukyalirako wano ewe mubadde mumulaba nti ddala abadde mu bulumi ariko ubu ngubu yaruhutse naye kati takyalina bulumi yawumudde. kuko umuvuga butumwa amaze kubivuga ng'omubuulizi w'enjiri owaleero bw'ava tugamba. rero mukomere So muddemu amaanyi mwegere umuryango musemberere famire ye kandi aguye mu muryango. ate era afiiridde mu kika kye. ndabizi ko abana be nkimanyi nti abaana ba bishopu n'umudamu ne mukyala we ntaco bazaba muri kumwe tebalina kibagenda kubulwa nga muli wamu nabo. Imana ibahe umugisha. Mukama abawe nnyo omukisa.